Ferjol District Development Committee na December tang tarit da Manipur Chief Minister N. Biren Singh da memorandum piraga Thanon subdivision adu Churachandpur District da samnaba yaning da bagini. Adubu lup kayaga Ferjol District gi miyam nasu yaning da ba phongdukpaga rally phawba pangthukrabani. Adubu ngarangmak Manipur Cabinet na ayaba pikrabani. 2021 December tang ni panda nupa ama magi marup amaga jungle da lekpa adu magi marup adu yum handrabagi mahak na hat kani hay na ching na ba adu chumlamle asi bahak chang adu dam ising dagi phangkhre Churachandpur police na nupa se thihumba pangthokla mahak su lot na khre police na sale reward phawba pigani hay khre December tang kun humdoi da singat police na nupa se phagat pangamle Churachandpur SP na singat police team da reward paisa su pithok khre Northeastern Council gi Makhada Department of Tribal Studies na December tang nipan 2021 da Ferjol Community Hall Ferjol District da seminar pangthoe. Seminar gi theme na Sustainable Resources Management and Food Security in Ferjol District ni. Akhang ahay kaya na uwangang ki adom da leba praja miyam na kana ba soy da na panggani sukhalle. State Forest Development Agency Vision Lamka ga Raven College na sinba Seminar on Building a Green City on the Green Hills pangthoe. Ekwegi forest mayam se u kakpaga meitan sem na bada yam sokre masigi maramda masigi henna achawba public awareness ngaktanatana khunkhunda department nasu thabak oina pangthokpa darkar leire ekhoi forest mayam se loithok kedore zooming cultivation chingda ngasi phawbuna practice tawbase sarkarna lambi atei simbiba matamdi oire National Legal Services Authority ga Manipur State Legal Services Authority na order piba matungin na Churachandpur District Legal Service Authority na nungamagi National Lok Adalat pangthoe. Churachandpur Bank kaya da loan pida mamayam lak nipan rom mandunumit da pangbangamle. December tang tramari du da Manipur DGP oiramba LM Khaute na lakedo ba Manipur Assembly mikalda 58 SC Churachandpur Town da lep kedo ba haidokre. Mi atay na su vote lep ka ba haidok pahawre campaign su mapam kaya da su pangtok pahawnare December tang trahumdui da Churachandpur Police NAB ga IRB punna tuinupay khun sangay kot subdivision da popi thaba acre 80 rom adu tukhai bikre popi plan se Churachandpur border rom da yam thae popi plan thaba kangbu mayam gi damak atay hingna ba lambi sarkar na simgani su haire Churachandpur District Administration ga National Disaster Response Force NDRF na punna sinba awareness ga practical drilling Raven College da pangthoe natural calamities thok pamatamda season na gedo batungan tunggan ba drill pangthok pase yamna kana ba oibani Bethany Christian College Churachandpur Jilla da private college da khwaidagi ariba college Golden Jubilee December tang ni panda pangthoe masi numita Union Minister R.K. Ranjan na chief guest oina saruk yaure India gi state atay ga Manipur da Omicron case lakpasida Directorate Health Service na order piba matungin na Chief Medical Officer Dr. V.C. Pauna mapanda gi lakpa mayam se masam sa giumda quarantine darkar lay haire aduga lakpa mayam su District Surveillance Unit da report darkar lay haire taseng na di mapanda gi lakpa ayamba na report to do male December tangkon mathuida Manipur Chief Minister na Imphal da IT enabled mega convergence of health, nutrition, education hangdukpat numit da Churachandpur District Administration nasu GNM Training School da hangdoe Anganwadi ga asa workers mayam da smartphone DC na pitoe aduga Primary Health Center kerom da gi nursing da tablet su yenkhi December tangkon mapanda medicinal and aromatic plant gi maramda stakeholders meeting pangthoe Masigi mifam na si donor ga NERCOM ga IIM Kolkata na sponsor tawbani. District Forest Officer na thoram sinbani. Manipur Sarkar na COVID layna gimaramda laikhi daba miyam ex gracia assistant pigani hayba matungin na District Disaster Management Chairman su uiba DC dagi lupa 50,000 pinaba order thoe. Kumsigi Christmas celebration se chahi ani rom pangtok pa yadabagi miyam na celebrate tawki adubu COVID protocol in bana charge mayam da thoram pangthoe. Churachandpur Chief Medical Officer Dr. V.C. Pauna matam kharadagi third dose natraga booster dose public miyam da pinaba semsa bahawkre haire aduga chahi 35 dagi 35 COVID vaccination su Churachandpur Jilla da pangthok pahawre 2021 December thadagi COVID positivity rate se yamna komthokre adubu handak January tha hek hobada positive rate se hengat pahawre Designated Center mayam da testing adum pangthoe third wave ase matam kharda lakedo wa phibam da leibe yare haire miyam cheksin thorang amuka launase